Možemo ovdje? No, ljudi, šta uradimo, Bog, kažem, veslajte. Na kraju smo zajedno. Da, na kraju smo zajedno. Dobar dan svima, moje ime je Marijan, vi gledate novi klip na 3N Company kanalu i danas radimo nešto nesvakidašnje. Putujemo i pravimo jedan travel vlog samo za vas. To je malo divergiranje od standardnih tema, ali što da ne, da iskoristimo ovu priliku, možda vam se svidi. Ako vam se ovo bude svidjelo, obavezno like, share, subscribe, pa ćemo onda snimati i sljedeći put kad budemo putovali negde. U svakom slučaju danas je 24. maj 2019. očigledno. I danas popodne putujemo na Taru, imamo rafting tamo zakazan. Mislim da će biti jako zanimljivo, probat ću da snimam što više. U povratku bi trebalo da svratimo u Višegrad, tako da ćemo i odatle napraviti kratku reportažicu, čisto da vidite na Drini Ćupriju i tako dalje. Vidimo se kasnije. Trenutno u Beogradu prilično loše vreme, kao što možete primetiti, uopšte mi se ne sviđa, ali nadam se da će već u Crnoj Gori kad dođemo tamo biti malo bolje. Prognoze su čudne, piše 50% sunce, 50% kiše, da će biti na Tari, tako da nadamo se samo da neće biti ovako i ako već bude ovako, bar da ne bude kiše, do tada ispijemo lagano jutarnju kaficu. Malo smanji, pošto ta jedna flaša gutri obično. Krenuli smo iz samog centra Beograda oko 2 popodne i obično od Beograda do same Tare neka procena je da treba od 6 do 7 sati i naravno ukoliko ne bude problema na samim putevima i na granicama. Međutim, naš slučaj nije bio baš takav, tako da nam je trebalo dobrih 10 sati, stigli smo tamo negde oko ponoći. Na samim granicama, ukoliko se odlučite da krenete na ovu ekskurziju, nije vam neophodan pasoš, vrlo lako se prelaze granice i u Bosni i u Crnoj Gori samo sa ličnom kartom. Kako smo mi stigli oko ponoći, tamo u Crnoj Gori u samom kanjonu, je bilo totalno mračno, tako da nisam snimio ništa čim smo došli, s obzirom da se apsolutno ništa nije videlo. Međutim, jutro je zapravo prikazalo veoma lepu prirodu u kojoj se sam kamp nalazi i to ćete vidjeti naravno u sljedećoj sceni. Kamp u kom smo mi bili zove se Green Camp. 100 evra je po osobi, to su bila 2 noćenja sa vrlo obilnim doručcima, ručkovima i večerama, dakle svi smo se vratili sa nekih 3-4 kile više i samo osoblje jako prijatno, kao i skiperi, odnosno ljudi koji s nama sedaju u čamac u toku same vožnje. Sljedeća scena prikazuje mesto na kojem se nalazi kamp. Uživajte. Kamp se nalazi na izuzetnoj lokaciji, kao što vidite ušuškan je u samom kanjonu i okružen planinama sa svih strana. Vreme nam je prilično poslužilo, bilo je sunčano i toplo tokom cijelog dana. Kućice u kojima smo bili možete upravo da vidite, to su sve mali apartmančići sa bukvalno jednom sobom i kupatilom. I naravno ispred je restoran u kome se ruča. Ovdje možete vidjeti prvi doručak kada smo došli tog prvog jutra. Nakon ovog doručka krećemo na sam rafting. Od kampa do polazne tačke raftinga na samoj reci Tari potrebno je nekih 15 minuta vožnje kolima. Na kola se stave čamci, zavežu se, a putnici
nekih 7-8 može da stane u jednoj turi, u ovaj džip. Bivaju dovezeni do same Tare, nekih 15 do 20 minuta, dakle, je ta ruta, putuje se kroz šumu, vrlo uzak put, jednosmeran, verovatno, tako da bila je vrlo zanimljiva vožnja. I evo izlaze momci. Aj, zdravo! Šta imate izjaviti? Gospodine, jel imate minut za intervju? Želi smo Nevena. Gospodine direktore, imate minut za intervju? Mora da se vraća u rekord fazom kilometar. Da bi se mi može. Evo, gej moment, ajde opet. Stide se. Nakon što smo stigli na destinaciju, neophodno je čamac izneti od kola do same reke i spustiti ga u reku, ukrcati se, a onda uživanje može da počne. Sam rafting traje, to jest ova tura raftinga traje oko sat i po vremena, gde se na prilike oko 45 minuta pravi pauza, kako bi se posjetio neki hladan vodopad u samoj šumi, a onda se nastavlja još do kraja, do same granice Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ladno, sine. Šta bi? A? Ajde, desno ti brzo stignemo ovo naše. Gar! 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 Igra neko ti sonar? Ne. Ima ona gusarska pesma. What shall we do with a drunken whaler? What shall we do? Isto se ponavlja, se pohodite. Whaler. What shall we do with a drunken whaler early in the morning? Opa! Opa! Var! 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 Ajde, Andrija, čeli ti se. Mora da bude uvek budna prva postava. Eno ih kusrali su se. Stop! Ovdje možete da vidite taj pomenuti vodopad koji se posjeti na pauzi. Voda je svega nekoliko stepeni iznad nule i bukvalno je nemoguće stajati pod njim duže od 2 sekunde, zaledi se čitava glava i telo. Ovo se svakako ne preporučuje onima sa slabijim srcem, jer može da bude prilično kritično. U svakom slučaju, veoma zanimljiv moment, seli smo, odmorili, popili po pivo, a onda krenuli u drugi deo raftinga. U ovom momentu približavamo se vodopadu u samu reku i ovdje ako budete dovoljno precizni, moguće dovesti čamac uz sam vodopad kako biste se okupali bukvalno pod njim. Mi ovdje nažalost to nismo uspjeli, samo smo tužno ispratili vodopad koji zaostaje pod nama. Pazi tamo. Aj, Andrija, vesno. Ček. Okreće nas na desno. No, evo. Ne odguraju se od stijene. Nisam. Dobro. Tam je. Ajmo. Ako neko ima želje da se kupa, sad je vrijeme. Ja bi se bučio. Znači, ajmo!
U ovom momentu reka je vrlo mirna i postoji mogućnost ukoliko želite možete da iskočite prosto iz čamca, da se malo okupate i da se vratite u čamac. U ovom momentu je reka i najdublja na čitavoj toj deonici, oko 15 metara, međutim vrlo je hladna u ovo doba godine u maju. Možemo ovdje? No, ljudi, šta uradit ćemo, kažem, veslajte, Na kraju smo zajedno. Na kraju smo zajedno. Ovaj most predstavlja granicu između Crne Gore i Bosne i malopređašnja scena gdje je naš skiper veoma ljut je ta zbog toga što nismo uspjeli da se iskrcamo na samoj krajnjoj destinaciji, a to je ispod ovog mosta, već nas je voda ponela ka Bosni. Veoma je opasno tako preći u Bosnu, s obzirom da je posle jako teško vratiti se u Crnu Goru bez ikakvih pasoša i papira. Međutim, krajnjim naporom uspjeli smo nekako da preveslamo i da se vratimo. I evo, završili smo fantastičnu turu od sat i po vremena raftinga, nalazi se na samoj granici između Bosne i Crne Gore. Prilično je dobro bilo, dakle 45 minuta se vozimo, pa napravimo pauzu 20 minuta, pa onda još otprilike pola sata, dakle prilično dugo traje, prilično je zanimljivo i svakako preporučujem svima koji nisu probali rafting da dođu, jako dobar gas, što bi se rekao. Nakon raftinga vratili smo se u kamp, odmorili i dalje uživali u pogledu, to je već sada 2-3 popodne, a onda smo se uputili ka restoranu gdje nas je sačekao fantastičan ručak, napunili smo energiju, a onda smo napravili posebnu žurku koja je trajala do kasno u noć. Sutra ujutro smo imali doručak i krenuli nazad. U povratku kući svratili smo u Višegrad i kao što možete da vidite, ovo je čuveni most opisan u Andrićevom romanu Na Drini Ćuprija, za koji je između ostalog dobio i Nobelovu nagradu. Most pleni svojim izgledom i baš otprilike i onako kakav možete da ga zamišljate dok čitate tu knjigu, ako ste čitali, a sam grad odiše nekom posebnom energijom i portreti Ive Andrića mogu se vidjeti maltene na svakom ćošku.